country music star Dolly Parton Boral thu puan angai tamai hi alung chiat thak hle mai country music a chuan Dolly aya lar le mi te du ngoi hi an om lave a hun lai chau ni lavin tun thleng po a thangthar te du em alani renga nizang khan a Boral thu hi social media a achung ten hetiang hian an puang ani. Hey everyone, my name is Brian Seaver, son of Cassie Parton, and I'm representing the Parton and Owens family today, announcing the passing of my Aunt Dolly Rebecca Parton Dean. Chibay vek ule kaming chu Brian Seaver ania Cassie Parton fapa kani voin hian Parton le Owens chung ti ai o in karundinga kani Dolly Rebecca Parton Dean arwal puite ta na unaw no chuan khatta na undergrani a chuan le zel ta na GG tia kauchin a Boral thu karon puangani he video thu pon hi Dolly nge hin kum enge mokalta amin cha lok ania atak tak alani don ti kan sha chian ma dai khanani kum somni chuang ama veng him tulu ber kani a kapa le ria na lo chel to khani he hun hi alungai thak le don ti ka ngai to china nima sel alo thlen thleng po hian alungai thak zia hi kala hre chuak zo lo zok hialani he hi choi moina ro pui tak ani a kan chuanga kan choi moi rualin alungai thak em bok keini kan lungai la hin Dolly ero iswa kuta aom to a apasal kar le anu le paten an lo thlir renga ama lo mo chak em tu mitam tak tenen wana anin to khom nge yang no pangte kani laya changin Dolly nen hian kanin zui tan to a kumsang ka zakwa somria chhawvel kha ani ome Dolly hian keima mai ni lo achung te zong tan kong min hon saka kan theina kan chat ngai lo thengin min hai chwa sakani chumai ba ka Dolly hian zai thiam te laphwa thiam rimoi tum thiam le mi du thu sam nei zong te tan kong a hon sak boka ama chu thil engkim hi ati thayani ti entir nan ain mangchin ama a chuan kong khar in hong theilo a ngai lo a kong khar hon te chuan history asiama a thak nang lamchin kini chung kwale Dolly hian hun hlutak kan mang hawa nangni po in ni ve thawang in television ate record player ate CD ale iphone playlist ate a renga idu emo du lawemo ichung ta jinga pakhat ang che alawni to ani kan chung kwale aro lu en kol tura arin ngam tim te chuan atharau chu chatuana achol hadam theinan kan thok zel don ani Dolly hi apa ang chein lo nei tu ania apa chuan thil achinga Dolly ero chuan hla le hlimna aching thung Dolly chuan miron bia in khumnuam tak koton nem tak chunga chol ha dama du thu asoya kumtam tak rhinestone rit tak ahak nuwa tuna chuan nuam taka chol ha dam aphu to ani ati ani kanute Dolly chol ha dam ro le pathianin Dolly Parton malsom ro se nangni po malsom cheu ro se she will always love you te in Brian Seaver chuan asoya su video to pa chuan Dolly Parton thalak le thu in ziak I will always love you ti nuaya Dolly ti ming sign a umbok Dolly Parton hi kumsom jet mi ni in a Boral chan hi achung te hian engma an ziak lang lava hadam takin aliam ta ti zong an ziak ani ni reivak local ta khan Dolly hi People magazine an interview anaya ashisel lo thu soima se ala thok zel don ti asoi telbok chuwangin tuna ahan Boral tamai hian mi athong tak zeta mitam tak an ham hahin an tuar le angti asiatani achung te thu cho a chuan rhinestone anga eng moi tak khovel mu theya eng ti ain ziaka Dolly soifia na atan chuan chu aya tha a thei om lave Dolly hian rhinestone angai na ti kan cheveka a eng sep chin ma se chu ngei chu ama chu aloni ta si hezai thiam ro pui tak mai hian rimoi mai ba ka khongai na athe darin in ngai sakton turin asoi fo china chu kum khwa a shen reng ani to donani Dolly Parton kan chan mai hi oi a har hle zoka akum le a resel lo zia kan shareng chung po in kan zinga la reng tura kan ngai tlatani engpo ni se
ataksa chu hele ya to lo ma se anut sia thule hlatam takte hi kan thin lunga anung reng to don ani ole Dolly Parton kan uizia le kan thanan a chanchin kim chang kumnga kalta a video kan siam hi karanda dela min lo thlir sakle cheu don nia nun hlui nai chibai vek ule rimoi khovela miro pui tak tak te soidon chuan Dolly Parton hi soilo theilo ani ome tunchuma hian a chanchin ngai nom tak tak le a hlanal tak tak te kan enin kan ngai tha hawanga inlunga tileng le vong vong mayang tin mitam takshia chak em atak sapeng sang sanga surgery ati dante abikin anute ti len chungchang mol hi a chanchina mi te ngai ven hlo pol takani boka lima sela Dolly Parton ngainatute tak tak ero chuan a odang dai tak le a hlanal tak tak phena he thingtang nula hlo tlindan thurok hi anshia chak ber ani zokani I look totally artificial and I like to think that I'm totally real. Kamelan dan hi siam chop ang ka intia atak ang dewalan ka du chin tia soitu Dolly hi Smoky Mountain Songbird ti te Backwoods Barbie ti te le Leading Lady of Country tia shat lar chin ani a ma se hetianga sang tak khleng tura azin kong kha a ol sambik lawani thinlung nan na laka mi khwal ani lawa chutiang huna po chuan mi hlim thei tak fiam thudu tak ani na a hlo ngai lo thung Dolly ngai dan chuan chimbal e mudu chuan ro anena i kho sakangai Dolly Parton hi fit nga le inchi khat chawa sang ani awangin inchinga vel zeta sang phei khok abun reng china tin samlem hi engtik lai po in avo areng chin bok hills bun reng hi kadua a chan chu ka toy em wang hian hills hian mintilang sang ve dewani ka kunjung chang te hi atohin achum bok sia chuwangin nail extension ka mang renga ka sam hi ka du thu samani lawa wangin samlem ka vo areng bok ti ina soi kadang lamna em chu kalandan hi milem angviang ma ila atak ngei kani a sexy takin ka in ngaya chutiang ni chu ka tumbok chen khatan chuan ka maksak mai thaya chen khatan ro ka it omvial theibok ti in interview pakhata asoi Dolly hi sumdong fing thil she thiam tak lapua thiam le zai thiam lemchan thiam thuziak thiam le mi te ta na rong bol tu ani ati theyang heng zong song in tran na chu Locust Ridge Tennessee a January ni som pakwa sang ka zakwa somli paruk khan ania Dolly Rebecca Parton chu naupang som pani omna chungkwa a asailia nani apa chu vai hlo chinga lo na thok ania anu hian ina omin naupang te a enkol chinani he thingtlang khwa apala shena hian Dolly le a unau te chu re thei takin an khosa ani room pathum le cho tolian kan neya tuikhur kan nei bok kanin khel changin nipuya chuan luya kanin bol maya klasika chuan cho tolte atui chu inti finan kan mangchin Dolly te chung kwa chu room pani omna ina anvain an khosa a unau te pathume mo pali emonen zantin khum anin tom china annau panlai hun har satak asoina a chuan an in chu avo ema wangin zana an mutur po chu anin kwa khom chinani kumsang ka zakwa somsari pathuma a album Tennessee Mountain cover a chuan a thanlenna an in thalak nge chu mangani Dolly thorim na le torna te hi no pangte ani achangin ain jana an unau zinga a upat dan indota palina ania anu hian a upalam pangte ne na chuan nau piang thar te chu an enkol tur bik a pechina he hi inau te tur ti in chumi omzia chu zanlaya te nau pang nu te petura tho te le oi mut te ania vandoi thak takin Dolly nau te Larry chu asen lain aboral hlokmaya Dolly chu nau pangkum komi lek alani a unau pa achana wang chuan aril ru anat em thu asoyani chumi nu chuan Dolly chu radio le Tennessee television show ate zayin guitar te apera Appalachian music ki anau pante ta changa asiat ania Dolly le unau te tan hian anu in lahlui englai po in alo saksak china Dolly hi radio le TV ate Island ma hian biak ina azai chin bok aputia chuan radio program le TV show nei tu nen ain mel sha tira karlawa program a chuan regular performer ani ngala annuwa Dolly chu komsom pathum chawani lain the grand old obria mipui ma a avoi khatna atan ailanani hemi tuma azai hi mipuin andong song thale a chulo nei tu fanu kumsom pathum mi lek chu voithum ngot zainon turin angen hiala Tennessee thingtlang atangin country music ngainatute thinlung lailum ber alo achanta ani high school zo nu chuan country music star ni alo chak em ataka thlentir tumin Nashville a in sona ma se har satna tam taka toka achang chuan choti tuina chaute chowa arin changa oma
A podcast Dolly Parton America tia chuan ketchup le antram manga soup asiam thindan te fiam thu takin asoyani kumsang kasakwa somruk pasari a Potter Wagner showa azaya chang chuan Dolly hlotlin na chu ain chana Norma Jean chu athla kani Norma chu a o apuyin aril zoka ma se Dolly oki chu asang nal hle ani Potter's Wagner show a Dolly inlan na masaber chu chiat na rap thak tak ang mayani a mi pui chuan an aunom na a Norma chu lo le turin an du a Potterin mi puita chu Dolly ngai na turin a shilfi angyal angai hialani an pahnin an hanzai don chana an o ain chohin rimoi nal danglam takawang chuan ngai thlatu te chuan Dolly chu an du ta em maya heti hunlai hian Dolly achang hian hla alo chuak zung ani bermai latam tak a phwa molmola la je na tur le khapon po tla cham hial khopin hezai thiam ro pui tak hian hla a phwa ani anjin na pakhata kalkonga torba sa an chon lai chuan le khapon nei to silo chu portera dry cleaning jacketa ahlalar le lubik tak coats of many colors ti chu phwa in ajak chhuakani While Mama sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, I hope this coat will bring you good luck and happiness, and I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. Athil muram changa pianga la chu aziak zel mayani Porter show chu du tok talavin ama akal chua malak atum veta a country music lama susut pui tu Porter chunga chuan Dolly chu alom ema ma se a chwa ngai atisia ama ti dan big riawin a ban san tur thushil nan hla a phwa sakta a Porter office a lutin chuturin ashila ahla I will always love you chu asak sakta ani Hei helalar taklo pian chwada ni in Porter nen anin chen na ani Dolly in aban santa mai chu Porter chu alung ni lo hle a Dolly chanchin thalo tam tak a soiba ka a contract abo chia ti in dollar makta doi thumlai mai choi turin kota hega dollar makta doi khat pe turin anin remani Dolly chuan chu ti lai chuan chu tiang zat poisa pek tura nei lawa wangin kumtam tak nuwa a pe fel thei chawani engkim hetianga ani nuwa Dolly chuan Porter chungai damin chian thatak anni le a Porter hun toplam le athi thleng po in abula a om rangani a podcast a soidanin Porter nena chuan chian anni chu alom ziale a sherengin a mangai reng don ti tho ashilani Nashville ain son nu chuan anna che ngai to in mi palampo ngai saktum na reng anei lawa mase adu dan chu kumsang ka zakwa sumruk pali a music city a nikhat hun amania mi papakhat a ming Kaldin atona tang che chuan adanglam ngal ta fekani kal chuan Dolly rimoi ngai natna le kalzel atum na chu aphur pui ema anin tona tanga kumni a chuan anin neya he thu bo sai lai thleng hian an la in nei rengani anin nei hun chung hi kumsom nga chuang ani to a din chuan me pui zinga in lar chu ai chuan mani a fianjela athang zoka Dolly hun man na tele award simna huna tepo atoi khat em bok anin nei hlotlin na thuruk chu mun shana hun manani ti in Dolly chuan a soi nge a nima selawan doi thak takin annu pa hian fa an nei lawani Porter Wagner show a cho san nu chuan a hlotlin na chu alang chuak tan tak ta a hla somni panga lai mai chuan Billboard country chart number 1 ni na a hawa Recording Industry Association of America achangin platinum le multi platinum somni panga lai anei bok Dolly hi Grammy Award voi kwa American Music Award voi thum le Academy of Country Music Award voi sari lai mai te dong tu ania a website chuan chuang takin Dolly chu elite group of performers ani ti atar langa kumtin award sem chwa chin lian berber Emmy Grammy Oscar le Tonya voi khatal nomination adong vekani ti atar lang bok kumsang ni palia US Library of Congress ne na changin Living Legend Award adonga kumsang ni som pakhata Lifetime Achievement Award adong bok alom mandon to song hi atam tham hle ani apian tira changa sambuang nei ni ma sela Dolly chuan asam achiat emawangin kumsom pangavel ani achangin ablitz to a fiam thu ti tak dewa interview pakhata asoidanin kasambuang tak noya hian thluak kanaya kanute phena hian thinlung kanaya ni ati ani
stage emo interview na ani emo theito pacha athil ti chin ania nima sela atok chin a hretlat chin chutiang bokin mitam taksha chak zo na pakhat pumpel thiam mmc anei boka chu a size ataksa size ni satlia lavin anote size hi ani Mike Monroe an a interview to min Dolly chuan mi te hian thil engkim an shat hi atul ka tilem lawa ka measurement ka soingai lo na chan chu achang le aliana achang le atet wangani a indin aya ateta wangin mak intizok ngeyang ti in nui chungin ashilani Dolly Parton hian anute ti len hi azep lem lawa tin Milarte nga ati masapol takpo ani nge a nima sela mi te sha chak anute len zongero asoidu lawani tu thangchen khata phei chuan Dolly chu anute ti len lian tak mai chuan a wai ritin ataksa a harsatna athlen hiala chu wangin surgery tile in apai chenti le ani ti te a oma nima sela heng thu thang hi Dolly chuan ngaya anei to thule anute in harsatna thlen chuni sela chuan ahma da yin azaitir to nge yang ti asoyani Dolly hian lemchan lama bul achan na chu 9 to 5 ti film Lily Tomlin le Jane Fontaine na anchan ho ania Dolly hian bostron shi om tak noya tho ning tak angin achanga hemi film atan hian 9 to 5 ti hla aphwa bok he ahla phwa hian Grammy Award pani lai adon ti le a Oscar nominate ani le bok Hollywood a abul channa atan chuan a chelo hle a film dang tam tak achan chunzom bokani kumsang ka sakwa somriat pathum khan Kenny Rogers nen Island in the Stream ti hla an saduna Kenny hian he hla hi Dolly nen an sakdun ma hian alo ngai na ngai lawa ma se aril ru athak le hi awan nei thak le ani achan chu CMT 100 Greatest Duets zinga he hla hi number 1 duet of all time athan ani Dolly Parton fans ni chuan he country music legend hian korban twan ain bel reng ti ishe thei nge yang engkor po ha se anal pui na chung hian fans te chuan engwanga korban twan hareng nge ani hi anga event le ani Jezebel te soidan chuan hezai thiam hian ata tu nei te kho bonan korban tlan emo globes abun reng chen ni in antar langa tatu chu kanei velom nima sela mu mai theina hmuna anilo ti in interview na a alo soito a sangni som pathum khan fepami Jennifer Saunders chuan Dolly Parton in restaurant pakhata anchol laya ata tu amu chu mipui ma a asoi chhuaka angel le moi takle pheng philep lemba ka pangpar khoi moi takani a rong moi tak tak da deu hleka chayani ti ina soye Dolly Parton hian soi chuak lo turin ti ma sela mitam takin an lo shat ta ka chuan November sangni som pakwa khan Good Morning America a ama nge chuan a confirm ta ani tatu langsar tak nei hi ka du lem lawa achan chu miten an ngai dan hi aro pui lo em wangani ka ta tu nei te hi ka ser moi lo khu bona na ti kani ti in Parton chuan a soye businesswoman fing tak ani awangin kumsang ka zakwa somriat paruk khan Pigeon Forge Tennessee Dolly hian theme park Dollywood asiama engkim maya ati thei ome America a theme park ropui bertazinga mi ania kumtin mi makta duai thum chuangin Dollywood hi antlo aje a mi sangli chuangin na anthokani hi Dolly ta na thilpoi mo takania achan chu anau panlaya chung kore thei tak ani angin ama anga mere thei te ta na siam sakhi adu danani Dollywood right pakhat tala achuang ve to ti zo na chu ala chuan lo thu in Dolly hian a changa thil che arui sam thule a hlo zong ani thu so hin asam le phei khokte hlo mai hlo thule right ai chuan samoi tak nei le mi pamel chata ka thlan jok thu asoi telani alan dan ti kholo adu lo ani ve mai ani Dolly Parton kong hi engtik lai po a affecnal reng te hi mitam tak zo na ti tam tu ania kumsom sari chuang ani to chungpo hian alandan achul thei chuang lawani atak sapeng shanga plastic surgery ati ti in pomin thasa apiang kani biak lawa wangin kalan moi theinan atul apiang kati mayani thil chuang tlai pai chen ngayamo da bel ngaya omani chuan kada belemo ka pai chen mayani yang chu ti in asoya he athu soi hi alar viau nge ani Dolly Parton hian le khabu angai na a kumsang ka zakwa somkwa panga a charity amenga The Imagination Library ti chu adina athil tum chu naw pangte le khabu chair ngai na tirani a he organization hian preschool naw pangte an ina le khabu athon china apa le khachiar emo jiakpo thiam me lo choi moina atana he organization hi din ani University of Tennessee a history zirlai pakhata Dolly Parton chanchin chu antel tira he course a shat hian Dolly thinlung a khoyin alom a hemi chungchang hi atuita mi chenau pang high school a hlo tlinrin omlo berathan chwatan chuan malsomna ani chiange atiani
Dolly ti angalar tan chuan fence te ta na thil mak danglam ton hi a om renga he a thil ton magazine ne na asoi chwa hi thil mak ber alani ome kumsang ka zakwa sumruk vela thil thleng chungchang asoya ni khatchu Nashville farm a ho chumin a gate bula bom lo oma chuan naute alo oma mishing fa nge mai chu a gate bula chuan alo oma ni Dolly chuan a hla Jolene a record zo chi a naute bula le khaziak lo oma chuan anaute ming chu Jolene ani thu a inziak ani naute chu Dolly hla Jolene wanga a ming an pho ani ti a inziaka Dolly ne na anaute nei turangen na a omngal bok Dolly chuan child service te a call vatani Dolly Parton wanglai chuan kumsom bitam tak adaya shang hluilama alar tluk zetin chang tharte jinga po alar hle a podcast Dolly Parton's America chu kumsang ni som pakwa a podcast chabera Forbes magazine chuan athangani podcast a chuan kovel a chwa san no po a mi zong zong ngai thak thei tur laza mai ni lo sangtam tak anei thu asoya rimoi hi chatuan dai tur a omzel thu asoi bokani Dolly Parton hian ama shia jangani theinan latam tak anut chha luyani Dolly Parton hlazinga ingainat zong te comments lama lo soilang vela Milarte News Channel hi longmet chuak fola video hmuhnawm le ngainom tak tak tenen kanin mu fo don nia